Benar-benar ba sa career na ya kas finalist squad jong kadam takan yung FIFA World Cup 2006 te ngina preslam su yang ni pegno kita balisa kan top hagi top at rungun jongka real na kipiat jongka u goalkeeper u Emiliano Martinez balik kaina klub Aston Villa but u Jeren Nimo Rulio balik kaina klub Marseille but Juan Musso balik kaina klub Atletico Madrid but di defender jongka pan u Leonardo Balerdi balik kaina klub Marseille, bat u Nicolas Tagliafico balik kaina klub Lyon, bat u Gonzalo Montiel balik kaina klub Liverpool, bat u Lisandro Martinez balik kaina klub Manchester United, bat u Cristiano Romero balik kaina klub Tottenham, bat u Nicolas Otamendi balik kaina klub Benfica, bat u Facundo Medina balik kaina klub Marseille, bat u Nahuel Molina balik kaina klub Atletico Madrid. Te tungin pisa ki midfielder jongkapan u Leandro Paredes balik kaina klub Boca Junior, bat u Rodrigo de Paul balik kaina klub Inter Miami, bat u Valentin Borca balik kaina klub Stamford, bat u Alex McAllister balik kaina klub Liverpool, bat u Ezequiel balik kaina klub Bayern Leverkusen, bat u Giovanni Le Calcio balik kaina klub Real Betis, bat Enzo Fernandez balik kaina klub Chelsea. Tungin pizza kirang lekai perang jongka forwards Julian Alvarez na klub Atletico Madrid, bat Lionel Messi balik kaina klub Inter Miami, bat Nicolas balik kaina klub Atletico Madrid, bat Thiago Almada balik kaina klub Atletico Madrid, bat Jeleno Simo balik kaina klub Atletico Madrid, bat uni Kupax balik kaina klub Como, bat Jos Manuel Lopez balik kaina klub Palmeiras, bat Lautaro Martinez balik kaina klub Inter Milan. Ini kita kira nilai kayak Argentina harus top Argentina squad list jongkar FIFA World Cup. Tungin pa Argentina kaban ko sa bat no akan FIFA World Cup aka first round jong group stage. Kaban ko sa ya ka Algeria ka hanya trip ujun Julai film step bat haka Patrick Jun kan happen komersa ya ka Austria haka Cipio Lepio PM bat haka Patrick Jun haka Pornia Lepio step ka happen komersa ya ka Richardan haka ni FIFA World Cup 2006 haka group stage dan dapat singkat kenapa sangat kubur ya haka ni channel walaupun lagi banyak yang subscribe pin airo kung kada kecil Christian Publish Bola